Banatsko Karađorđevo, selo nastalo početkom 20. godina prošlog veka. Selo su osnovali solunski dobrovoljci. Dobivši po 8 jutara zemlje i pola jutra okućnice, Karađorđevo je počelo da se gradi. Od svog nastanka pa do danas, selo nije menjalo svoje ime, a i neki objekti zadržali su svoj prvobitni izgled. Najstarije građevine su zasigurno crkveni zvonik i brvnara blatara porodice Manojlović, jedna od prvobitnih kuća koja se sagradila po naseljavanju sela. Crkvena porta kao i prostor oko zvonika su izuzetno uređeni, a spomen obeležja opominju i ne dozvoljavaju Karađorđevčanima da zaborave one koji su osnovali ovo selo, kao i one koji su poginuli u otadžbinskim ratovima. Zvonik nije samo najstarija građevina, već i kulturno-istorijski spomenik, koji je dugo godina, sve do izgradnje novog zvonika, imao i svoju funkciju, koju je od skora preuzeo zvonik Carice Milice. Novosagrađena crkva Lazarica u svojoj porti i dalje čuva 4 najstarija drveta i stari zvonik koji još uvek odoleva zubu vremena. U crkvi u Banatskom Karađorđevu sve crkvene liturgije održavaju se redovno i u skladu sa propisima Srpske pravoslavne crkve, a u vreme velikih crkvenih praznika okuplja se i veliki broj vernika. Posle zvonika još jedna izuzetno stara građevina je i brvnara blatara, koja je gotovo od postanka pa do danas uz manje rekonstrukcije zadržala svoj prvobitni oblik. Vrata, prozori, lastavica, grede i gredice, koje se jasno vide, vraćaju nas u rane 20. godine prošlog veka. Iako prilično stara i trošna, pružila je utočište mnogim porodicama 90. godina, a jedna od tih porodica i danas u njoj živi. Karađorđevo kao relativno mlado selo ima svoju tradiciju i običaje koji su ostali neizmenjeni do današnjih dana. Tradicionalna jela, basa i lički kupus su brend Banatskog Karađorđeva, a veseli stroj od jeseni do kasne zime ne prestaje da radi.
Pored niza prodavnica, apoteke, ambulante, zubnih ordinacija, pošte, osnovne škole, doma kulture, tu su i veterinarska ambulanta, poljoprivredna apoteka, zemljoradnička zadruga, nekoliko privatnih firmi, kao i lokali u kojima se razvija i odvija kulturni život sela, a oni se nazivaju kafići. Selo ima i svoj lokalni radio, koji ima ulogu velikog glasila, preko koga se stanovništvo informiše o aktuelnim dešavanjima u selu. Kao i u većini sela, u novembru počinje svinjokolj. Pa kada se sve to okonča i poslovi za tu godinu pozavršavaju, počinju tradicionalna Karađorđevačka prela od 9. do 27. januara, koja uz svoj bogat kulturno-umetnički program opuštaju Karađorđevčane i daju im malo vremena za odmor do početka poljoprivrednih radova i nove radne sezone. Bilo je to Banatsko Karađorđevo ukratko, a vas ako put nanese, svratite jer ovde ste uvek dobrodošli.